Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jaw na gani. Ba ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat no ma. Kasurkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Kakat sodari uni ubanai daman ko kabosa akan mo hewa ka JHADC de yo ko ya ka website batame yong ka ha ka yalang wada penman ha conference hall ka council hewa UCM utombor siwat damano ka mukongsan. Ya ka yalang da pelai daw medaling swear UEM wapai ya ka statistics and information department hey lang ki MDC ka liang senchar ka liang percha wa ki saheb na ki chinat ka council. Medaling swear da khana wa ka council da ju em go ya ka website tangwa de kre kam go la kam wa khat le khat sosnem we da chna pan thme ya ka de yarap yong ka NIC da yuluti wa de em gani ka website da yarap ba go ya ki ba kham tam ya ki tu ki batho bnya he ya to ka council wa ka rilum jaintia Neliang utombor hawi kalam da ongo wa ka website warim de kre kam go la kam wa khat le khat sosnem hewa de le wopen kala ye pertuj ucharman wasi da gi wathme tangwa da snga kumen wa da yo no ya ka website wathme ka biang hagi wa bon ki benta de we huble ya UEM in charge ka department kam jo ki bi ki wa kre yongka da ongule wa ye uman wa iduna kajak heni hetai ha ka website kam te da kuntu ya waro wa ko da wa pun yo khnang yo ye upen bai yete Doong wakat ni dem kamu kre kat kam ya ipor de babu ya ki YouTube babnia na do iyo ila wa ido ka council de wa iku bleule ya ki MDC waro wa de kre langgi wa wanra ya kani ka website chu doong wa na kani ka website daw ye ki bro wa download ya ki form wa jo ka JHADC kam ki NOC lan holding wa ki wi klem de em kam de wan tho ya ki na office ka council ha jo wai Hagani kasing da yo ikalam na ucharman ka council Dr. San Ki Shangpong neite o ya khamat kaliang percha o Andrew Shulai wa ibatai heyato wa ka website na ka poilang lang stang ka waman ka computer engineer. Describe haji to o gani ka website ko ni. Dengan yung ngalaman pao sebentar di dokumen. Pada ulang siya gani ka official website yang ka Jainti Hills dan Moses Council. Osket daem ka website ko mencuah kepada wai andrem tim ni daw hadin katu kan ni snem kamwala khat ar khat le link snem katu da inu ong da wir ka de bonsel hawa wai ya gani ka website yung ila bonsel mi ba inda kata ka warim de hadin wada yo ya kata jing long jing man yung kani ka website yung tena kaliang yung kam ka active committee tada perchang yo penmiat le perchang yo le da ko man up to date teni man ko sni ko da wai ya kani ka website yung te em ya kita jingkar men wa lamba ka website man ko sibenta kam ka te ka kubor ko wa gipat ba yo ki ya ka jingtip kamu ada yo ini man apa gani ka website yang lebu ya gi won ki kenja advertisement dan ada bui ya ki an ki rules yang council yang pada bui ya ki department go per da apa gani ka website pada bui la ya ki existing MDCs yang gani ka por go wakate bat ka pertuj la yang ka besar la ni head yang departemen hagawi pagawi ka departemen bat apa gani ka website yang da bo ila ni benta jing tip ke warap benia kamong ipinil da kwa gi pa ki rules la ni da kwa gi download ye form la ni la kwa gi utip ye ka dor yang ki fees to su gi hagawi pagawi ka kajat su ko wa
kuat you sim le ni kuat you su le ni lengba ke form ko da himgi da kete to ga jimut jong i Henry yo la si kani dang ni la sika ni website but emile ka jing kermen ko wa na ka sni je ka si dau thap chu i ya ki jing kam ki warap ditir la ni ki jing kam ki warap benia kanang wo man ka cibenta ka jing persuk yo pat ba pat ka jing tip ko warap tikina ta ka te to ka jing siaw ko nga ga ni ka por ko pen pa wo kam tam ka jing siaw komen ni benta wa da yi ulan si ka ni ka website pada ka ju ko por la da em gawon ka jing duna ini tai na ka yang nga pen pa bat karpat ala ye ki pat ba wo man ki ko ya cha wo man ki wo ya ka lang wo i ka kapsil la da yogi em ki jing duna ki jing bakala ini tai la em ka jing kermen wo ya share lang ki yo persnya lang ki i yo em ki correction ne yo pembat i ye ki won ki jing duna yang ka website yang ni ai su i nuk sam tu lihim form ke sim tu nuk sa ka form dan huldi một chiếc ni uan cái trên office quay lại cái form ấy teman dah yo cái form tak kat kam ka procedure hi go abjuk pen krek kami kat kamu man kat ni bentau apply lan holding tadin yo cái form fill up cái form hadin daw lagi show doloi lim tahu recommend lu yaki ya tu ka tahu yaki te kan nin ka jumun toy won pa ba man dah yo tu form yi kau print na ga website hadin dap kau print lan ucu doloi dap doloi man complete recommendation doloi wal sini ta submit ka sina ada dau munduk de ulai bun sensa bat perchang le wal highway port ke jumun toy pa ba wa subo kawan ki chong la degi lan holding la ni ki patah ki udah dep kat ki udah dep temut yo upload be ki apa website yo check ke ba ke nga application ko da submit ka te da man ready ka man kam kita check ki pi yo check ke ba da ki tu yo ke nga man ready sa su lagi ka tu da wan ke ni yo wan chim di ka le par khat ni man kita wara dau le sa yo la si kajing sangat kini ke website yang ni ye la si ye go man em ke kita di technical staff yang i ke wam em chim ki ye no ong te andre boy la si na ka por mem lai li pentme la ni mem lai li ni ki po ga la si teman ha ka te ka por teman kun na gisa andre hado kar ka man kan nil teman dari pen im yang ka tadali karpat ya ka LIC dapat im ka bat untuk du pen im ka le ka man em le ka jing su te ka kaunsel hap su ko adin dap su ite ka pen im ka yo la si ha ka te ka por ko yap ko bom em du su le lim em du le ni le ka le ni kat bo em ka te ka fees ko to su la bo ka te ka por em du su ki te nga tra jan man ko ka ta fa hajing ya to wa ka tu kalau ada print ki ye print naka ye wan ya form lembaga website tangwa gitu ki print na ka website man submit ki chani cha office ya la se daw em competition fees daw em ba yo lagi la debu ka office cepat ka teman manda submit ki ka tu form daw em kesir plus waga fees ke keteri cepat ka petition fees hapsu gitu yo proses ka tu ka form ni ka kat ka wa em kam ki yo pelatih ka sa